Lord, as long as I live, I will sing praises to my God with my dying breath. Amen. The psalmist is saying, my God is so good, I'm going to bless him. I'm going to praise him when things are going my way, when things are not going my way, when I feel awake, when I feel tired, when I am healthy, when I am sick, I will praise the Lord. Amen. The Bible says that there was a time when David was discouraged because all of his fighting men were starting to turn against him because the enemy had taken their families, had taken their possessions. And David said, I can't look to anyone. I'm going to encourage myself. And he said, self, I don't care what's going on around me. I'm going to worship God because he has been too good to me. Amen. There was a time when David was faced with a lion. God dealt with it. There was a time when he was faced with a bear. God dealt with it. And then there was a time when God dealt with a giant. So David said, there is no reason why I should not give him praise. So this morning, the worship team is going to sing some songs before service starts. And we just encourage you, go around and greet somebody, amen? Someone not from your section, someone not from your village, amen? Just go and say hello. It's so good to see you. Because who would have known that in 2026, we would be here in the high desert in Victorville, amen? But God said, this is where we will be. And that's why we give God glory. And that's where we're going to come to Jesus. We're going to give him glory, give him praise in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Let's sing it again, everybody. Hallelujah.
Amen. Amen. I believe we came far here for only one reason, and that is to glorify God. We're not here to perform. And we are not here for you guys to expect like, okay, no. I just want to let you know we are here for one reason only, and that is to glorify God. Why don't you just turn to your right and wave? Wave to your neighbors. Because I see over ayakua. Wato si o mai lava ya mato. Mato chele io mai le fiafine fa fia ya te oi. Mato chele io mai foi. E mato te bebese eto mata. Fai mai le tai. Na o na alu tabite. Fai la na tau langa fe mai ya. Ele ingu ele inofo. Ai a o na siva tabita. Ele yaise mea e fa penana ta ofi. I just want to encourage you. Etele sau mamau ete nofo le fiafine. Etele sau mamau ete aipo ai nei. Bo Hawaii. Hello Hawaii. Are you in the house? Alaska, are you in the house? Are you sure? Again, Hawaii, are you in the house? Yeah. Hawaii, are you in the house? All right. I'm not too sure. I don't want to say. God is good. And all the time, elelele tua, le chule elelele tua, talo perfect elelele tua, fa maile fionga le tua, lo wanga ngai, fa manua tunya Yehova, ele osina tama imena fa mai, ole mea atoa, au te lo foi nesau expect to foi fa manuia le tua tala lo loto. Go ahead. Langa for you. Tell you what tapa says. It tell is our life a man fana nu fall a fiafine. We are here tato umalava. Ye tato foi malimanuia. Famanuia le tua ya te oe ilene a fiafi. Hallelujah.
Hallelujah. As the leadership team is making their way in, why don't we all rise and give a round of applause for our leaders this evening? Hallelujah. Praise the Lord. What does the Bible say about leaders? The Bible says in order to be a good leader, you must be a servant leader. Not only that, but you must have integrity and character, wisdom, guidance, and accountability. Amen. How about another hand for the leadership team as they make their way in this evening? God has blessed us with wise men, wise women of God to lead our our district, and to grow. Amen. Today, as we were meeting with the leadership team, with the youth, and those that will be credentialed, they showed their heart this morning. When their heart was, we need to get more young people credentialed. Amen. They're not looking at keeping their positions and taking them forever. Amen. They were worried about what will happen if I am to step down. Will there be more people to come? Amen. That is a sign of a true leader, that is not worried about only today, but is worried about the future. And I thank God that we have these men and women that are here that are going to tighten the reins, amen, and help us to get more people into these leadership positions. How about another round of applause for our leadership team? We're so blessed to have you as our leaders, and we pray that God's hand and favor will continue to be on you as long as you are serving our district. In the name of Jesus, you may all be seated. Hallelujah. Sau se taimi ona tu atu leo se whaatalofa il tātou mawhtanga ile nei afiafi. Ai le manatu. O taimi nei, o taimi ale atua. Awa nei toi whalawelawe sisi mea. Tu whaatasi o tātou loto. Sauni tātou tāpua ile atua le nei afiafi. E le I tātou o mai le nei mamao e tātou o mai e mata po o ai e pese, o ai e taitai, o ai e launga. A o tātou o mai, ma o tātou poto, langa e tasi lava le swafa. O le swafa le e ifo I ai, tuli vai uma, e pau fo I leo le swafa, e mawhai o na whaola ina I so se tasi. Mai ai taltonunga o le swafa le o tātou o mai, tātou te si tia, a wā e te tau, ia te ia lona lava vi inga. O le mea le nā o te wala au atuai mal whaalo alo le tātou mawhtanga le nei apiafi. Sauni lau loto, tātou sauni e avel vi inga I le tua, a wā e te tau, ia te ia. Roma I sululiwa whai upo mua, o le nei, le au soe, o te ai o iatu, ia te o tou. Ona o le alofa, muti vale o le atua. Ia o tō tuina atu o tō tino I le atua. O le taulanga ola, ma le paia, ma le mālie. O le mea lea e te tauai ona o tō whaia. O le thima nei vai aso, o le ekalesia whapaiaina. O le ekalesia e leo se whalesa. O le ekalesia o oe maa. E le ngatilau nei vai aso tātou te o mai e whalonglongo le upo le atua, a le isi le vaenga tāua o lou tāpua I le atua I le anganga ma le whamaoni. Mea la nao te wala aua tuai ma le whaaloalo tātou tūlai, tātou sauni, a vatu le atua le vi inga, a wai te tau ia te ia le vi inga. Tamā, a fio mai oi anganga paia te whapaia ma whamanuia le nei sauninga. A wai au noa ma oe whaifua le nei maftanga. Awa mātou tatalo le atua, so sengai o inga I le nei apiapi, I o lava I o mātou pespesenga o le siia I o mātou lima. Ta mātou te whaia mea uma I le ava ma le whaalo alo, I le mi ngā ma le whainga I tete le atua wai te tau ia te oe le atua, o oe o le atua pa ia. Ma wa mātou o mai le atua e vatu ia te oe le vi inga le atua. Bless our service this night, Holy Spirit. Come and lead.
as we worship you, as we exalt you, and as we give you the glory and honor. We ask all of these things in the name of Jesus. Amen and amen. Kamanriale tualo tapo ingalene yafia. Oh, yeah.
Yeshua o te whawhetai. Yeshua o te whawhetai. Olo pule, ola, o noa, noa tanga, ua e tanga, nene, ua o sound of song. Blessed be the Lord, Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord, Lord God Almighty, who reigns forever. Fama Why don't you give him a shout of praise? Hallelujah. We worship you alone. You are so worthy. You are so worthy, Jesus. Hallelujah. We worship you, oh God. Say, blessed be the Lord. Lord God Almighty, who was and is to come. Come on, SDC. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Blessed be the Lord God Almighty, who was to come. Blessed be the Lord, who reigns forever, who reigns forever. We worship you, Jesus. We give you glory, Almighty God. Hallelujah. We worship you. You deserve the honor and all the praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tumbaule mamalu, tumbaule vinga, ei foi uma feita lama. Tumbaule vinga.
Leisi le nei vai ngata wo le tato mata. Ai fia lala I lalo. Alala mai lalo. Ai fia tu. Tapua inga sa loto. Ai tato te le te talo. Te fia whaita wina ni upo mana fionga le tua. Wai e se alwa e le maunga Iova. Wai se tō mau I lo nā whio anga pa ia. O le wai ai lima mama. Ma le loto mama. O le wale nau lo na loto I mea whaatau waa. Ma ua le tauto faa ole. Ka le sia le nei a fiafi. Apa ne le ima le tangata le nā yo au tafu. Tau te tatalo fatas. Pa te le I wana au I le atua. Check your heart first. You need to check yourself first. Langa whai mai tus pa ia. O ai alwa I le maunga Iova. E whai mai Yesu I lana launga whamu ia. Amu ia I loto mama. Pai lau taulanga I le imu. Pai lau taulanga I ne I le mu. Nanga mana o mia le mu o lau taulanga. O le taulanga o le viinga le nei. This is our sacrifice of thanksgiving, of praise. You need to give with a holy, pure mind and heart. Mo ini ane o te manao ia e tatalo tātou whaaftai le atua le nei tai au. Vi ia oe le atua I le nei a fiafi. Wa mamalu le me nei o na oe. Wa pa ia le me nei o na oe le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga pa ia. E mātou te le yo atu yo luma. Father, we ask with a humble heart. We are sinners, but we are righteous. We are in a righteous position because of you. Wa mātou a meo tonu o na oe. Wha mama mai le fonga lau whanau le nei po. Wha mamao mātou loto mai le tasi. E ele lea le fonga lau whanau. E po nā e I la.
Awa mātou wala au le tua wha mole mole mātou te manao mia oe le nei pō. Se e fufulu mai lau e kalesia. Wha mama mai lau whanau a mata mai a te mātou o au auna. E o ia mātou whanau le li e ma lau e kalesia. Tofu I mātou ma ele lea, tofu I mātou ma pōna, tofu I mātou ma ngasala. Ele ma whai ele tangata o na whaitau lia o ele tua. Wa mātou o atu I o luma le li ele aise me lilo. I lau sila whanga ati le nei pō. O ai o ele lea ai, o ai o pōna ai. O ai whapena ona, mātou le ma whai e ona, wawa ai atua ia te oe le nei pō, ta mā whamangalo mai. A wau lau lau tu spai a le atua e tū le taulanga, a e alu e whamamā malona uso. Whamamā mai lau e kalesia. Tumui mātou ma whale tonu. Manatu langona. Mai o mātou tū moa I se o lofi o mātou vae le le ie. E laisa mātou wami o tonu I o luma. Whamamā mai mātou le tua lau e kalesia. Awa mātou atu I o luma le li ie. Nawa I o luma le mātou tau langa o le vi inga o le whaatai. Le whamanu. Le whanetanga. E leo ni tau langa o manu ma toto manu. Au tau langa marita ele o mātou loto se o mātou whaaftaia oe. Ai mai le nātau sanga le tua I veka vio. Sa wheiloa I ai lau I tū malo ma e kalesia ma I mātou uma tai totas. E ui lau wala au I nisia o wauna. Ai wha malo tausi, wha malo pule lau whasoa. Sopo mai ai le soifua lana wauna te tai ma le whatua. Le komiti whaafoe mana I o lātou whatua. Toi ina o whanatele le atua, toi ina whautua o lau ngā ruenga e maise o toi ina uma whatua. Se I o I au auna. Lo tausi lau ngā ruenga I so se whata. E o lava na I o mātou a inga le li I e. A inga lotu se I o iu ngā li o ta mā tina o whana witi le atua. Wha malo whaaftai lo wanga le lei. A lewa e toi tai mai le whainga malanga lau whanau. O mātou maua le nei aso, o sapoloa le li e, le malanga le maliu ma le oti, e oina e wala au nisi. Ai wha malo pule le atua, wa e wala au le tō tasi tō lua. A wa e tu ua le tō tele le atua le nei afiafe. Whaafetai, wha malo. Whaafetai nganga pa ia I lo lima tai o lau e kalesia. Ta mā whaafetai tele. Wa e ui ai na tō ai le atua le whainga malanga. Tele o whaafetauli. Tele me mātou te whenga iai. Awa e au mai ale mā losi mātou te whaawa wai lau ngā ruenga. Ma whaatino ai tu te wawa e walawina ai I mātou. Ta maulevi ingal nā lau whanau. We are so grateful and thank you for everything that you have done for every individual in this place, Father. We honor you tonight. Honor you, Holy Spirit. Wa oe o le nei sauninga. Mātou te talo atu e fio maia. Papa ia le nei mātanga. A mātou saune no nisi o taulanga I lunga le whata. Taulanga o tupe. Sfuruai ma taulanga. Se yo o lava I me lilo mātou loto mo mātou tangata o le atu ina atu le nei po. Whapa ia mai ma whamanu ia mai. La mātou te talo whai whaatasi o le nei tū mālo. Ia wawana te tai le atua. Se mātou te tai tu ngā salafunga me se tuli. La wawana le atua ia o peta ma le whatua. Me se foi la wawana ia te iano ma le whatua. La wawana ia Alex le li. Le atua e mamafa. Tau auna le mawhai o na mātou tau ave. O awa wauna toe ina whauwhautua. O toe ina o le whontele. Toe ina o pulenga. O awa wauna ngā lulue I lea whata ma lea whata tamā. Le iso mātou mā losi e whai ai.
E lei se poto, e lei se vave, mātou te loa ai. Ai ona o lau fesoso ani mai. Mātou wala awa i le tua tai au na ia. Tai se i o i le teimi. E tu ua ai le tua, e tu ua ai le langi e fio mai e toi a watu lau e kalesia. Ta mao la mātou te talo lau faunga mana. Le poto le atamai, le whaalinga. Wa mātou wala au le li e mātou te mo mia. Na e whamanuia i o mātou tamaia. Le li e o mātou wala au lau e kalesia. Tofu i la tau naonga. Whawhiloa i le nei pō pe a tusa ma lau whina ngalo alofa le atua. Niso i la tau o maua ri tino mai. Tino mawhatia. Ta mapa i mai le nei pō. Alofa mai lau whamalolonga. Awa nei ave sea le atua ia whatupula ia. Whaia lau whina ngalo e pe ona e whaia ili tangata i lona ato atoa. Ngā lue mai lo mana le nei po. A me uma mātou te whaia. Le atua whamanuia mai. Tātou ma oe i uai me uma i le manuia. Ai tu mau lava lo mātou whatau waa. Le li ie wa mātou wala au atuai. Whamanuia nei a fiafi me uma. Whamanuia le au. Whamanuia le au ngā lulue. E ia te oe le vi inga pe amai ala mātou mautanga. Nei e o le whaavavau lava. And all the saints of God say, turn to your neighbor and tap that person. Tell that person, I love you so much with the love of God. And tell that and turn around, good to see you tonight. Salamo e lima sifuru. La tatou wō leo la fonga. Ok. Whenga leo tatou la fonga. Te le sau. Ai o le anga i atu i a fionga te a kono mo la fonga. Whaman mole wala au atu tatou te a kono. Whaman mole. Ao sa aune e whaitau le upo le atua le nei pō. Whaise mele lei mo le atua mo le nei fontanga. Awa e uma fo nei fontanga. Ia nga e alu ala i o oi. Ia whatoa tatou whelua ai fo i le tau sanga lua wheloso mo fitu. Whaise mele lei na ia vi ia i le tua. Ai whamanui i le tua ia oe. Amen. Amen. Salamo i lima sifuru lona whai pa sumar tasi se i o sumar wha sumar lima. Hamai tala tuspa ia. Wa o iloa manu whelelei umalava, o ia tumaunga, o manu te taa foi, o ia tia ulava ia. Ana o fia ai, o te le taa watu ia te oe, awa o ia tia ule larolangi, ma mea uma ua tumu ai. O te ai ea i tino, o povi poa, pe inu i le toto oti. Sumare wha, o le vi inga, ia whaia lea ma taulanga i le atua. Ia e watu fo i le siri ese, mea uma na e tautoa ai. Ona whai mai lera whai pa sumare lima, wa e wala au, ia e wala au fo i a tau i le aso, ai le puapuanga, o te lave i nai oe, ona e vivi i mai ai lea i a tau. Wai whaalongo tuspa ia. Whamai a o yaso te pōpua ngāi. Ona tali mai leo Yehova le atua ia te oi. Amen. O lona winga o le tupe nai o lima. E pa ia ia Yehova le atua. Nge ie mangaku whapea oe o le ai ngā o se la fonga. Aua nge whase inga lo loto malo mawhawhau. That kaulanga you're holding in your hand is holy. E pa ia. Vi ia le tua. Fa mai le tua a au mai ia le mena e tautoa ai. Ona o tali atu ai lea ia te oe. Iaso i te pōpua ngai. O la tātou talo. Le tua o la mātou tamā. O la mātou saune tu ina atu le taulanga tupe. Awa mātou te tonu le li ie.
e te sila fia le wha ole o mātou loto. O le pōle nei le atua. O la mātou saune e whaia se taulanga. La mātou saune e whaia se taulanga. Ta lia mai a tama. Mātou wala au ia whaapa ia le nei taulanga. Wha manuia le atua I lau whanau. Oe o le ala lafo mo lantou talitonunga. A whai o iai se mana o ngā lilo le atua. O le teime e tu wailo na lima I le ato. Mātou wala au ia e tali wha ali ali ta maa wha manmole. Wha iloa I le tangata le adi ie. O lana taulanga. E pa ia I o luma malau sila whanga. Wha pa ia mai le pōle nei. Mātou talia le li ia matoi tu ina atu ia te oe. E whai le ma lima ma vai o lau ngā ruenga. Whamanuia I lau e ka le sia le nei pō. Whamanuia I o lātou tangata manai o lātou ainga. Mātou wala a. E awala ia te oe ke riso manu malo le ulo le ka le sia. Le atua mamalu le atua mamana e ou mea uma. Nei e o le whaavavau lava. Amen. Ia. Whamanmole. Te akono ao mataulanga la wali uma lai fafo. Whamanmole. Fire ina usoe. Vai vai.
tema, whaman mole, wa maea. Sa uni mai lisi tātou taulanga ia o le awa noa mawalunga. Tu ina atu ilana ona te tai, mole tātou special. Ia. Se ia o le tātou la fona lea whaman mole pe a o le teime o le launga. Haman mole. Ia, ma mole atu le nganga whaftai, mo le tātou whawai, ma le taulanga le nei pō, te tālo i le atua, ia whaamanu i atu le atua i lautanga, lau ato, me palu ai o whalawa, ia mese o lautunga waina, ma mea umaulo i ate oe i alofangia le atua whaatele, whaamanu i atu le atua le nei pō, uno sua fo Yesu. Amen. God is good, church. It doesn't feel like God is good tonight. I'm sorry, I'm your next gen director. It feels like you guys are just a little bit stiff. I don't know if it's because of the long travels. I don't know if because we're just getting in, it's a little too early for you. But guys, we're here to praise a living God. But I just want to remind you, can we all just stand real quick? I want you to turn to your neighbor and say, hey neighbor, how far did you travel? Talk to them for a little bit. Turn to your other neighbor and say, hallelujah. I know this is out of line. Worship team, can we get a pickup song? I want us to just kind of loosen up a little bit before we carry on with the service. And I want you to be free, church. We didn't come to see who's singing or anything else. We came here as a family. Praise God for the section you came from. Alepolne, tatia tato pulenga taitasi, uatasi tato uma ole tuma lole luma le tua, tasi le tua le tato au na yai. Tasi le nganga paia, tasi le patisonga, tasi me uma melea, tato avel vinga le tua. Come on, loosen up. Let's sing this. Come on, come on. You give me joy, love, love. You give me joy, joy, joy. You give me peace, peace, peace. You give me love, joy, peace. We love you are. Let's sing it again. You give me love. You give me love, love, love. You give me joy, joy, joy. You give me peace, peace, peace. You give me love, joy, peace. Dear Lord, you are my God. You are Lord.
Amen, amen, amen. Thank you. You may be seated. Tato alalmai lalo in the presence of the Lord Jesus Christ. Ya ile manatu nei tulale aso ile ava lava male falo alo etawai. We nei ava no te fatalo fatuai ma ofo alo fatu il tato maftanga. Ile swafa mamalu male manu malo Yesu Keriso lo tato alii malo tato faola. Ole swafa esili sili swafa umalava. Lea ua mafua ile tato maftanga ile neitu la ole aso. Suma ile sunga ile chaichai ao le tumalo. Sunga ya tunga sala le iato ulu altu ya tuafunga. Fapea fo ile tina chaichai ya Juliana funga. Suma fo ile sui chaichai. Ole tumalo ya fasawina o peta. Fapea filtua ya Magivei. Sumai fo ile sunga al failo tusi ol tato tumalo. Sunga ya te yano mua, malfaltua ya salamua. Fapea fo ya le teu olo le tumalo. Le sunga ya Alexander Ledoux, malefaltua ya Lucia Ledoux. Ofo alofa atu, mafafilwa ya tu fo ile nofu atoya ina. To ina olfono tele ya Frank Tanvasa, Fapea faltua ya Judy Tanvasa. Toina faufautua ya suese teo, malfaltua ya faangafu teo. Toina faufautua ya David Mamea, apel faltua ya Lisa Mamea. Apel fo ya toina pulenga taitasi ol tato tumalo. Toina mai Alaska le sunga ya malamalama soo, malfaltua ya ipu aro soo. Apel fo il toina mal tato pulenga Hawaii ya Muau Ava, malfaltua ya Falavia Ava. Fatalo fats fo ile to enol tato pulenga Northwest, sunga ya Natia paanga matawasi paanga. Fapea fo il tato pulenga in Northern California, Hercules Lofa, malfaltua ya iole Lofa. To ina fo il tato hosting section here in Southern California. Fatalo fatu ya te oile sunga ya Albert Fruin. Fapea fo il faltua ya Rebecca. Le ngata ilea, faftai fo ile tua o lo tato mafuta. Ya maltoa ina fauli oli o tato pulenga fo I Utah. Le sunga ya Wale Tango malfaltua ya Elise Tango. Famalol tawata. Famalole onosai malfapalpale. Fatalo fats fo ile pai o lo fainga luenga tofi ale atua. Fapele mamalu le ausfono. Ai maise o le lo e kale sia e fio le tato tumalo. Fapea fo ia tupu mai e o le atinu. Ai maise ia o me e masani o mawhai o na poto mai I le nei tula o le aso. Mai lea stete ma lea pulenga. A wā le fontanga lona full tolu o le tato tumalo Samoa. O le whapotutonga le atua I Amerika nei. Seo alofa, talo falava. Ma lo le fo lau manuia. Ma lo le soifua lau le lei ma le langi e mama. Tātou te whaftai ai le alofa o le atua ua moli mai ai lo o tau soifua. Ma sio mātou ola ua afua ai o na tau lau o le nei wha moe. O le sauninga mua la tātou fontanga luafe luas fun maleono. E moni ai upu o le wha moe ua tau nuu. O le la au o le soifua lea. O le aso le nei na whaia e Iova, tātou te oli ma fia iai. O tōpa ia masa, ia o le ata oto ia, e ei le tā ofi. Ua lava le pa ia o le atua tātou te maluai e le ngate le aso nei, a o le nei vai aso atoa. Awa o ia lava o le mafua anga ua tātou poto ai I le nei vai aso vi ia le atua. And for those of you, my non-Samoan speaking friends, all of that just to say, thank you for being here tonight. Thank you for joining us, our SDC family. Come on, let's give a hand to the Lord, His traveling mercies, His protection. Praise God for this opportunity. Thank you for joining us at our 13th annual District Council. To God be all the glory and all of the honor. Without further ado, we want to
jump into this next portion of our service. This past year, we had the opportunity to serve with pastors and those alongside this journey that we've been through SDC, just to continue to expand and build the kingdom of God. But as many of you know, this world is not our home. We are not citizens of this place. We are citizens of another place. And so a time comes when the Lord calls comes. And the prayer is that when it does come, He finds everyone ready to go home. O le aminga ma le walau paia le atua o le finangalo fai tō tasi o le tātou tapa au sili le langi. O le upu mai le awhionga paia le atua e sili sili i le manatu e Yehova le oti o ona tangata a mi o atua. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O le nei taimi e tātou te manatua ai nisio au auna totofia le atua. O e sa tātou nuti mea whatasi. Sa tātou ngā lulue whatasi i le tino le nei. Sa whai ma whamanuianga. Sa whai ma vainga. E ui lava la ua whai i langi la lātou tulinga sia. Ai le mawhai o na whaangaloina i lātou. O ngā luenga, o au nanga ma le soifua ngā lulue. Ai maise o mea lelei, ma winga lelei, e mana tua pēr i lātou. Whaftai le atua i le whaolatanga na ia saunia. E awale lona halo Yesu Keriso lo tātou alii ma lo tātou whaola. O ia au mai ai le wha moe mo i tātou uma o le ola e whaavavau. So tonight, we want to honor those who have changed address from here into the glorious home up in heaven. And I know that some of the families are here tonight, and we simply want to say on behalf of the executive leadership team, on behalf of the district presbyters, we simply want to say, we salute you, we honor you tonight, and we remember all of the good things that God has done through His servants that have moved on to glory. So if you would please, attention to the screen here, as we take this moment to remember those who have gone on to be with the Lord. April 16, 1951. God brought into this world a servant who would forever make a difference in the lives not only of the Assemblies of God, but our Samoan communities. July 12, 2025, the Lord called him home. Reverend Sualua Tawala, lead pastor of New Life Samoan AG from the Hawaii section. He was also our beloved assistant superintendent from 2014 until 2025. January 7, 1952. The Lord also blessed our Samoan community with Reverend Lelenga Molinga.
served her heart out as a credentialed minister, as a member of Maunga Olive Assembly of God in our Hawaii section. On August 16, 2025, she changed address, moved from here on to Glory, and we look forward to the day when we shall see them again. I would ask that we all stand as we take a moment of silence to remember our beloved servants of God. Tasi le minute lea o te walaua tuai malwhaloalo, tātou fifi le muai, ma tātou manatuai au auna a le atua e tu sai malona walaupaia. Let us be silent before the Lord. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved his appearing. Father, we are reminded tonight of the brevity of life. Although we long to live forever with our loved ones, but we understand through your word, God, that we are not citizens of this world, but we are citizens of heaven. And although we are in the world, we are not of the world. But you've called us to the world to serve, to fulfill your good and pleasing will, to build and expand your kingdom. And we're grateful, God, because we take this moment to remember, Lord, those who you have called home within this past year. Although we miss the fellowship, we miss the connection here on earth. But we are grateful, God, because we don't mourn like those who have no hope. We understand, God, that our ultimate hope is in Jesus Christ. We just celebrated a week ago the death and the resurrection of Jesus Christ. We celebrate your resurrection, understanding that because you defeated the grave, because you defeated death, we do not need to fear death anymore. For death is but an open door into the next part of eternity should we put our faith in you, Jesus Christ.
And so, Lord, we honor them. And we know, God, that this service is no longer useful to them, but is useful to us who are here and remain, to remind us to use every part of our strength, every part of our life to fulfill your will, so that when that day comes and we stand before you, we can say, God, I've given everything. I've used everything that you've given me to build your kingdom here on earth. And we long to hear those words, thy good and faithful servant, welcome home. But until then, God, give us strength, give us godly wisdom, and help us to surrender to the leading of your Spirit so that we may fulfill your good purpose. We pray for the families, Lord, of your servants. We know that it's not easy, Lord, the mourning process. But God, we believe that although mourning may endure for the night, joy comes in the morning. And so I pray for that joy, oh God. And I pray for your favor and your grace, your Spirit to rest upon these grieving families, that they may understand death is but a door into eternity with you. And so we long for the day when we will see them again. But until then, may we continue to fight the good fight. May we continue to run the race. May we continue to build your kingdom to the glory of God in the mighty name of Jesus. And everyone says, amen and amen. Hallelujah. You may be seated in the presence of the Lord God. We come to the most important part of our service. Praise God for worship. But the Bible says God is looking for those who will worship Him, not just in spirit, but also in truth. Truth comes by way of His word. Le neila fiafi sauni lo loto. Le atato sauni falongolongo ile upa le tua ile neia fiafi. Ai le tuinatu le almostato pese. It is a great privilege of mine to introduce our speaker tonight. I praise God that God has blessed our district with authentic, Holy Spirit-filled leaders. They don't just encourage us, but they speak truth to us. Even when it doesn't make sense, even when it hurts. But they do it because they understand that they have a mandate from above. That as long as they have this opportunity, they will continue to declare the word of God. I've had the privilege to serve under his leadership. I've had the privilege to sit inside rooms, to listen to some of the things that grieve him, to some of the things that bring him joy. And I don't say this to boast or anything. I simply say this to every single person that's here. While you have the opportunity, find time to connect with your leaders so that they can pass on to you wisdom to continue to build his kingdom. And I praise God for his leadership. I want to honor his leadership as well. Please help me. I'm introducing to you tonight our superintendent, Tungasala Leiato Ulualtuya Tuafunga. He will be bringing forth our word tonight. I honor you. May God bless you as you speak the word tonight in the name of Jesus. Amen.
tātou taulanga. Taulanga lona lua lea o le amatanga lea le kalesia o le tātou whane tā ua o le Samoan District Council Mission Fund. O lai whai e tātou whan ia ngā i le National Office. Ai ai taimi e le lava ai. O lea ua tolu tātou missionare, lua missionare wa approve, US Mission ma le World Mission. Ia mal tātou missionare fau lea ua a ngai mai le process o le paperwork. O le commitment a au matoe ina awane I whei o le tātou I le resourcing o le totolu lea. Ina ia o tātou sāwa vali le mea lea tātou te tautatala ia so umai le leile atua. I le avenga o lanatala le lei. Tai atu Matthew whaf, tai atu mata mo le tātou sauninga. Thank you, worship team. You stay up here. Vi ia le li. But see, church is more than this. It involves sacrificing and giving. Newa umatul tato memorial, umatul tato regular giving. Ele whapea a fiku offering ile poonga onga le worship lea, that's worship. If you know your Bible and believe your Bible, that's worship. So, while you're standing up here and look at you looking so holy and so calm tonight, I want you to change that look to digging deep into your wallet and getting ready to give again. Yeah, because we have stuff to do. We are here to work, and mission is work. It's not easy. Worship team, fel tātou au taulanga. Tusail wakula ukala ua levanga koulunga I oka okai. Ia le li o mai manisia, mai mangisi pakeke, mangisi paelo. O le asava vali atu le awao, o le tātou founding fund lea. O le kākou first fruit lea o le a deposit e a maka I le account lea ina ia aua lava nei whale tonu a tātou missionare. E sponsor le district a ianga missionare whako a reach ai le whafuaku. That's the idea here. E ape a tātou usu mai Matthew ma le worship team I se pese. Usu mai se pese fo ile ko ke loa e makala ai 5 ma wallet a tangata pa mole mole. Ale anga yatu le au wao taulanga e au le tātou foai o le au le whanatinati se ilonga e o le ako ilunga I o fa mole mole. The glory of the Lord, let the glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise among us. Let the praises of the King rise among us. Let it rise. Everybody, let the glory of the Lord, let the glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise. Glory of the Lord rise among us. Let the glory of the Lord rise. Let the praises rise among us. Let it rise.
Walawina man whanalo tātou mawhtanga tātou lai whatasi whanolo mai tō au lumanei. Hallelujah. Lea tuono mātou ta māwhto au manei na whamanatu le soifua. O nisi o ona o ena ngā lulue le nei soifuanga. Wha ilangi lo lātou wholaunga. Ai mātou te le iloa fwoi o mātou waso. Mātou te le lola taimi ma le tūlae o mai luwana au alau fio. Mātou te le ilo foi po le mātou taulanga whai ula nei. Wai le ia se sio sila fialo na lumanai. Walanga ino mātou loto i le nei po. Mātou te whaia se mele lei ma se mesili. Mō lau ngā luenga. Leo mwhaia na mātou au ina le nei taulanga e fsoswani missionare. O lo i tuli manu e fio le rolangi. Ia e meise lavo niso o no walawina mai tutono le nei tu malo. E a vea ma missionary. Le tuala mātou talo i whangaina nei taulanga e o whatasi ma mātou talosanga. A toa ma la mātou soswani, whale nganga i a te oe. Ina i a whatau nui na ai matali e o lātou mana onga. Talo le tuala whamnianga i lungo le mawhtanga nei. O e na lafo ma foa i le nei taulanga, a tonu foi wa o mai wa ngalo le tupe taavale, wa ngalo le siaki le fale. Ai leu maa i ale anganga e fia fia pese melelei. Io e lea tuolo i e yaso le mātou maftanga. Ia wha peo na langa ina peo mātou loto. Mātou te whoa i mo lau ngalua. Wha pa ia le nei taulanga, wha manuia i le ka le sia ala i le whoa i. Wha manuia le nei maftanga le mātou poto mai, wha manuia lau whai ngaluanga. Ia mawalunga i se viinga i ate oe. I loula vasua whai e suole mala awa tuwai. Amene ma. Mene lima e whai leusa nau taf. Whaftai lau taulanga. Praise the Lord. Hallelujah. Manau mia le amount na e whafonga i ele fono ai le closinga i le neiva yaso. O le kako first fruit le ngā le deposit o le fan lea. It's gonna be a good one. Hallelujah. Praise the Lord. Whaftai lava le tātou tūma lo. A lo le ngā lulue vi ia le li whatalo whātu. I le suafa manu ma lo lo tātou wali o Yesu Keriso. O lo tātou iai nei le vā o le toe tū, ma le Pentekoso. Pentekoso o me lua whā. A le mafuanga na lai o na place le tātou kanso i le vā lea. We don't just do kanso. We do it with meaning and purpose. So ole vala lea, ole after Easter, before the Pentecost. Onai, e tātou te mō mia le matua mana atoa o le atua e whai ai le moli mawina o le totu. E le whaingo fie. Look around our own nation here. I don't think you need to go any further to see what is going on. As a nation, we are becoming more and more evil daily. We are walking away from God, further and further away each day. Ia la tangata wa philosophy fai conference, teach ai skill o mo meo leaders. O isi tangata fai lea moro, o lea moro, o lea moro. O isi tangata tusi ala tau tupe fo i ai le mea lea o le toi wha fo i o Amerika i le atua.
Unfortunately, Paule mea lai tupu ua kele ai ala kupe ma milionge ai, ma lauiloa ai, ai akili ai ngā o ka kou se oli. So several years ago, we gathered together as superintendents. Mātou toe o tus pa ia ma kilo, le mea, the most effective weapon lea kua e tako ai le problem lea o le mafuanga ngal kako fim mga mia se loku e paia. And then God 3 years ago answered. Fakulai mai ai le kako new assistant superintendent o Rick DuBose ngā ke he dinga le mumen lea a kako I Amerika. It's America, praise 250. E a maka I le celebration o iu lai le aso wha. A o mei le aso sufiku. O lea ua designate el kako e kalesia. O le a kako maka le aso sanga. O le aso sa e dedicate I le America back to God. O le new ministry langa kako o le launch I le council nei. Leisia kako new ministry. O lona ingoa o le prayer ministry. E le ila le mele fai ele ki Apollo I lau whangau, ma lau kolua, ma le koua inga. E le ila I leadership skill. E le mingoi sa kangi a kako conference e improve ai leaders. A le kaimia e kako ke kōku kuli ai ma loto ua nuti mo moia ma wheka ngisi I luma o le akua o I ngā lai ali ali ai le mana. Want you to watch this video. You set yourself to pray. He's tying what was happening in the heavens to the moment Daniel decided to bow his head in prayer. Something happens when we decide prayer is going to be the main thing. And it's going to be by prayer that the difference is made. We believe in prayer. Because we believe in prayer, we do all kinds of things. Some of that prayer, like Daniel, was private prayer behind closed doors. Well, in his case, in front of an open window, but it was still private prayer. But then there's group prayer. There's prayer when we come together in agreement, when we're praying the same things in agreement. The scripture teaches us there's another release, another authority, another empowerment from heaven that comes when we pray together in agreement. The same thing, this declaring the promises that are already in the scripture, not asking God to do what he doesn't want to do, but exactly asking him together in agreement. The dynamic of unity comes into play when we purposely, determinately gather together and pray in the name of Jesus. And that's why we're inviting you to join us and be a part of what we're doing on a July 4th, 250-year anniversary of the United States of America prayer meeting. Yes, a call to prayer. It's simple, it says what we want, and it's precise. And on July the 4th at 9 a.m. in each time zone, we are working with each network and each district to pull them together at specific locations that your superintendent, network pastor, or prayer director will share with you so that we can gather 10% is our goal of the assemblies of God. 300,000 people crying out for awakening and revival, but it's going to be structured
around the Lord's Prayer. Out of everything that the disciples asked of Jesus, they didn't ask him to teach him how to prophesy. They didn't ask him to teach him how to preach or do miracles. What they did do through the observation of what came out of his prayer, the miracles, the prophecy, and the preaching, they said, Jesus, teach us how to pray. So on that day, we're going to have a guide, we're going to have a book, we're going to have resources to provide for each location so that we can be in one mind, in one accord, praying for things like the kingdom of God to come in a fresh way to America, for his will to be done, for the lost to be saved, for many, many, many things to happen on that day, and we want you to be a part of it. So we're asking you to join with your network, your district, your leaders in a call to prayer for the United States of America. We believe that if God's people who are called by his name humble themselves and pray, he will hear from heaven and he will heal their land. We're believing this to be a jubilee for the United States of America, a restoration of what has been lost, a release of the will of God back into our movement. We expect God to respond to this prayer if we will give him a tithe. He's always responded to the tithe, so that's our goal. 10% of our entire movement. Will you join us and help us produce this, to make it happen, release it? Will you be a participant, not only in the parade, but in the structure and the preparation for it? We need you. And together, we're going to pray this nation into a brand new revival. Amen. Amen. Hey, Pastor Fuga and the Samoan District, we're so excited that you're going to be... Praise the Lord. That's it, church. E leo ngi mea fau po ngi mea ho ia e kakalo. Kakalo. O le district e masangi kakalo o le district powerful nga. E le powerful, le physical power ai e mai ka winga ai ka ngaka I o langa o district nga se mea ese. And that's what we are after. We are now after the real stuff, not the fake stuff. Praise the Lord. Cindy Aliki, whaiwhi auti nā tātou mai Alaska, ia e tau te whawhonga i eis taimil nei vai aso ia nā o lea ua directing al tātou prayer ministry. Iai le angale lei o lea tua ia Cindy Malana team. Tātou whanotanga lona lua na musuia ai e le anganga lo loto e whaonga le theme, the Christ-centered church. E le aia se senga tele ma le sanctified church. Ai ona o mea ua tula I mai I lo tātou ua tuno. Ma le lalolangi ua toe musu ia ai e le atua le angangai. Tātou te toe foi ai nā I lalo le title, the sanctified church. A whailau ia te oele a fionga pa ia le li. A mole a se isua e whatasi maa u le mua te Salonia a o lona mata upo e wha a o le whai upo e tasi se ia o I le fitu. Mua te Salonia mata upo e wha, a le whai upo mua se ia o le whai upo e fitu. O le ke lei o le maka upo sanctification, it's a huge topic.
one of the doctrines of the Bible. E le mawhai o ngā kawainga i le ngei pō, ma le ngei vaiaso. Ai o au mā tātou whailaunga o pōtai tāsi la mātou tau mawhai, I se mā losi e mawhai, e summarize le mea atoa, ma whaailoa atu, mea whai mai le atua I lana upu, a kou whaia mea ia, e sanctify o kou. Ia lea lala a mata ea au le nei pō. E kolu I ku a inga sanctification. O le sanctification lea o le a e whaikaunge I ai, o lona ingoa e tā wai whale a onga o le ultimate sanctification. Ai le maka upua lea generally e kolu onga categories. O le meka o le positional sanctification, le kaimea ke kalia ai Yesu e whai mali I mawhaola, o le mengo o le progressive sanctification, o le vāo lau kalia, ma le anga iaku I le fio mai o le lii, ma le mengo o le ultimate, o le kaimi ua complete ai le ngā luenga, o le whaola kanga I louka ngaka, ua esa ungi e alu le langi. Upula ia o le atatou whaitawina ma le apostolo Paulo, it's basically o lo vai Paulo I le kaungu unga o le mea ingoa o le ola whapa iaina kusa o inga I le kaimi le ngā pe a kako wau mai ai e a fio mai ai lo Yesu masikia kako. Ai se aia lai o ngā au mai e Paulo le end result ma fōlinga o le mea inga ia a vea pea mauwa ainga I aso kai kasi e ke savali makuli makai ai a waange e vaai seisi mea a e vaai le aka lea wa vali le aposkolo keep focusing on it and keep moving forward. Nā tātou whaitau whatasi ai laltus pa ia Samoa, mua te Salonia, ma tāu poe whā whai mua se iol whai upoe fitu I a whaitau. Tusala o le target lena. O le kele o kuskusinga, Paulo o kuskusinga e whai maili whai a onga, they are ultimate. They are goals. E whai mawa ainga e kako ke sāwa vali I ai progressively daily. E le whapea ua tātou maua nei e whai maile apostolo o te wha ngalo I mea o ananafi mana pō ai o savali e kuli le ultimate sanctification. Le ana e whaitau iai.
Leisi mea tā ua e tauna I loa il tātou tō mālo I te tonu o le skaki o le sanctification. E iei le doctrine of separation. Separation from the world. Separation from the unbelievers. Separation from false doctrines. And separation from false teachers, and separation from people e ngau mai ai ma feingu ai le aingi mea wha le loko e whaia, separation mai whawhinge whai kakala, separation mai le whasi a wā. The doctrine of separation is part of sanctification. E lengi mea whaunga mea. Kau whaalongo mua I wha. Ia leala waka kou loa. Whawhewhea laku ngā salanga o wo I le ultimate sanctification. Lanka ko wola I kusi ia e kali ia I whisiri ngā. So e tātou tusi le Romans fululua. Romans fululua whai mua e o le lua. O le kako whai kaunga kuispa ia le pōle ngei. E mai le anganga ia kia ue engisi o koe o maifo le whai kaunga kusi lea ua makua sanctify ia. Which is exactly the call and the desire this week. Romans fululua whai mua e o le lua whai tau leo telea ua. This is what we do in order to get to the ultimate sanctification. Ia whaitau. Galatia limas fuluono e o le luas fuluono. Galatia mata upo e lima fai upo e se fuluono se i o le lua ono o ke manga o STC langa le live au ko fai kau iai ma kua fai kau ia pā le langi. Kua ku iai lau fai kau minute and believe it. Galatia lima fai upes fuluono se yo le lua ono a fai ua maua. Let the reading thunder across this nation. 1, 2, 3, go. Leo Kelly.
Whawhewhia lang koe whawhoi Amerika I lea kua. One, it begins with us. The church. O oe, o oe, o oe, o oe, ma. That's the church. On kako wolo le whai meia. A kou sa vavali le anganga. Kou ke le whaia me o le tino. Al sa vali lai le anganga e ke kalia inga Yesu e whai mali im whaola. Ngā mai lo leo Yesu a fio mai a fio I lau fina ngalo. You no longer own yourself. He is now your owner. He owns you. A submit yei lo wanganga. Nga e whaia lo leo le mele whaia I paulo ya kalatia. O le a pule Yesu ya ke oe e ke savali ai le anganga. O e uma fo I e savali le anganga la kou ke le whaia me o le tino. Wa kele le koe fia fo I le tino. But there is a more powerful force I ko kongu o le anganga lea e kaikaia. O le anganga, o le anganga, o le anganga le ki ofa I mai Yesu I o ngā soo o ke alu le langi a winga mai le anganga o ianga ke kaikaia o kou I mea uma e tonu. Wa ufiu e whalongolongo I aso lai la unga. How to be strong in the Lord. Point 1, point 2, point 3, point 4. E o I for the point 7 wa umoe. O ke anu le whale le ima se meo mea ngai work. But God has given me a revelation tonight. All you need is one thing. In the next few minutes, la kako sa ili ai le anganga. I want us to begin this week exactly where God wants us to begin. O le anganga. Ke lole mea laionga e loku le koe loku. You need the Spirit of God. Ke lol mea laionga o faisfurua I le koe whaia. I need the power of the Spirit of God. Ko akele ka kou leo mai ele I papakiso inga I le anganga pa ia. I promise you tonight will be your night. Get in the Spirit. O fiwe alu I seminar ma conference ua umai kupe tiuli. Ai le sui ai le mako e kalesia. A ua faali mai le akua ya ke a STC le mesili sili kako woi o kako kulivae kako woi le anganga le pape kisonga le mana e a winga mai le akua o le kali le ngā le whawhika auli o Amerika a salamole kalesia ma wha maua lalo iluma o le atua o na wha longo ai le o le akua mai le langi manga wha manguia mai wha malo lo Amerika a ofea e a maka ai e a maka I le kako kuri vai le polling e. STC, I didn't come to sing in our choir. No. I ain't here tonight because I'm preaching. No. I'm desperate for the power of God. That's why I'm here. And it begins tonight. Kako ke le whakali le aso whao you like. It begins now. Now with this small, brandly new district. Kako woi le atua. E le whainga kai le akua. Ngā ngā umai sa revival ya kako loko. E le whainga kai.
Ale fala velave. Wakaungu ya kakou le upu le angelu nga fai fafinge le kaya le seka. Fai mai le angelu I fafinge nga aku mafuala au. Ai se ako ke su e ai le ola I le mea o le ia I le oti. O le kele o kakou e fia ola ai o su e le ola I le mea ia I le oki. Le ola lea. Toia ina. O faisau au kalavou. O faisau a o ngasa. A faisau prayer meeting le po le asolulu. Ai ale kai au le askonga I o faisau prayer meeting. Sa e faia ua ele ko e faia. E le o conference ngei e ke maua ai le suinga o le ko kuli makakalo I le nganga pai. E ke mga mia le whakumunga le pol ngei. Ako ke mga mia le nganga. E leo le poko, e leo le akamai. E leo le fika, e leo le malosi. Lele wakusi e le aposkolo I e kalesia uma. Amu ia le au loku e sava vali le nganga. Amu ia le faife au ma le ainga e sava vali le nganga. Asangi nga ufalongo I kaimi o koenga o tau le au fainga luenga. So ke ofo le mako au loko. Ke ofo. Ingei la unga oka se lo loko. O ke la unga ai. O upu e lengi, upu e pelu. Ai le suia o lang. Ke ofo le mako au loko. Iau ke ngofo a. Awau ke le ofo a. Wa ulol fa fikauli. Pastor, le anga lava le meleanga o le launga e ngā o le kumui ea ai le ise pawa o le anga paia. Langa o le launga e kumui le mana e suia loko kangaka. E le o le kumui upu e lengi. E a ki le inga fe ai fa finge o le au loko. Ai a kumui le mana pe lima mi nguke le kaukalanga e sui loko le au loku. It has to be the Holy Spirit. It has to be. Yeah. Langa oha o le whaia o ngā ngangana. Whapupu upu. Ai whai mea e whaavavau e o kangaka mangkua. I am not gonna capitalize on your feelings. Forgive me. Ale akako kula I ole akako wo I le nganga paia. O ke mga o awange I se abang o al falsal nge I le kokuli isis. O lunga o le isi leo mea wa kele loku. Pawa le mea ngati che Yesu I o ngaso e le o le 3.7. E leo se isi a mea o le kakalo. Va ai se panga noa o le ngei fale o le akako uo I le akua le kako fongo kakalo. Kasi a le purpose fa maua lalo yo kako loko manguki momoia I le akua. Lilingi mailo wanganga wa mako ule mawhaia nga konga fiki a mako kamaiki. Wa mako ule mawhaia nga au mailo ko lua I le whaolakanga. Wa o le mawhaia o ngawhai an melea, male melea, a wa o sau le poleng e ke risoe. Na o e lava lilingi mailo wanganga. Let's all stand and enter into the presence of God tonight. If you want to walk around, go ahead. A o le tātou sa ilinga lea I le nganga o le atua. Ina ia lilingi mailo na nganga. E a mata il tātou vaiaso. Awanei yai se isi e nofo kango e challenge le atua le pole nei. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fa ngaso se vaenga le nei malu mo tau o ilunga. Ta tala atu le atua lo loto. E whanga loa
e whanga loa lau kama i lunga le awalanga a makaloleanga e langona le meleo ke kalangoa akuai. You need the protection only the Holy Spirit can bring. Ka ko woi le kua. Ka ko woi le kua. Ka ko woi le kua inga ia makua makala lona langi. Fo ai mai le nganga ia i ka kou ma ka kou whangau. Whatumu mai e tātou au lotu i le mana o lona nganga. Ina se ia whai ai o e maa umama sima i Amerika. Whai ai o e maa umamala malama i Amerika. Hallelujah, hallelujah.
Come, Holy Spirit, we need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own. Sing it together. Sing it as a prayer. Sing it as a prayer. Come, Holy Spirit. O lau tatalo le nai le tua ia sauma. Come, sweet Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come in thy own. Fasamoa anganga sai. Anganga sai. I feel. I feel my Lord's throne. I feel my mana. Oh Lord. Anganga sai. Usu e peo le tatalo. Anganga sai. I feel. I feel my oh Lord. I feel my Yo vai o lata tatalo ya souma ya opa ia. O lea le tangi ma le olenga I la wafio ya souma. Ina ia opa ia. Ai pangalea. Ngalea ele ai souma losi. O tele mawhaia. Au le pole nei wau whalongo I la wafionga. Wa uma ona e fo ina mai le mana e mātou te mānu malo ai. Nganga sai I feel only the Spirit of God.
Thank you. You may be seated. STC. Paua leo le mea a tātou ta ape nei. O lole whai ka kouloku. Every Sunday service should close with a seeking of the baptism of the Holy Ghost. Awange koe misi. Awange koe misi. Wale whai ngō fia o le mea au mai le kua e ka kou ke transform ai. Ngā le kumu ai le nganga. E kumu loi le nganga. All the other stuff fade away. O e lai loa le kausi o le mea, kausi le mea, kausi le mea. Too many tones. Whakai kainga e kangi whaoi lau poku. I need you, Holy Spirit. Holy Spirit, I can't do it. Aka ko ka apelo mai ngei. O lau kalo i lea kua. Awangi ka ko wo ma emotions o saunginga. O ma le mea moni lea. Every service pastor, every fongo kakalo shall close with a seeking of the Holy Spirit. Nga kaung koe whafoi ka ko wa inga i lea kua. Kaung koe whafoi Amerika i lea kua. Kamaloa leo Assistant General Superintendent Eric Tupous. He's a man of prayer. I've sat beside this man in many of our meetings and you can feel the power. E leo I loa ka maloa le mako kalanganga muli ngei e ngofo i o kafkafa lau ke whaile anganga. Spirit, I want what he has. Please, whatever he has, I want it. Ai mga o sui lau ministry transform lau wa inga malau whanau. This is it. E leo le kele o isi mau mea. E leo le kele o isi mau mea. Stop the entertaining in our churches. In the name of Jesus, I say, stop the entertainment in our services. Wakele pese faikanga, wakele skid, wakele isi mea, entertain ile emotion. You need more of the Spirit to be effective. Le mele kup. Ya, olkako altar call nga. Fa mai Yesu ya ke ausala so ese my emotion. I want you to do le mele fa mai le upu. Emotion come and go. Ai fai le mele o ke fai kuai makua so fa iai. Yung o ale la ko fai kalia la ko mu lamu malie. Amen. STC. Oi si kai me umal la unga fa mai chiuli. Did you hear what you said? Did you? Faltua. Ia o sai mai. O si foi kai mi ao nga mako fele leile mana e awa ko koi fala belavi. Ko mai mako e o sei fai me fingalo ai le kua. Langa o le kua le o fekalai. Our first fruit offering for the STC mission fund tonight is $4,430.60. Whamanuia telele tua tata STC family onal sua for Yesu. Amen. Come on, let's give it up one more time for the superintendent. But most of all, let's give it up for the Holy Spirit.
His presence that is evident tonight. To God be all the glory. To God be all of the honor. Well, tonight, ole a whawau peltato sauninga peona whaatulangaina ia manu leo o ngā lue mai le mana o le nganga paia. Ia whau uvo e lea la solo atu tato o whai pese lea la wha solo mai nei a fia. Ia o mea lea, ia o te wala au atu ai mal whaalo alo. O le a wha solo mai loa, ia le tato o whai pese, mo le nei a fiafi. O le a mata mai e le tato pulenga mai Hawaii, say amen. Ma ea le pese Hawaii, ia na tu wha umala ia le tato pulenga malusi mai Alaska. Ke lo meu o ka wai le pulenga le malusi le mai Alaska. Langa o le koafa le iei tato. Ai wo mai ma mai lako malulu le wakau malu ai tau ia ai. Tuna tila no le tato pulenga Hawaii. Put your hands together for our Hawaii section. Ia a mai alea ona so ole mal tato pulenga mai Alaska. Ia via lele. Lau si sila malau mai moa ne fiafi. Ia o Hawaii le nei. Hallelujah. Praise the Lord. Te manatu ele toe la e ina fa maa a fia le so. Leo mai e on fatu lima fatu ao. Walanga fo le lupe le vate tea. O mai a fo yo no fa fo le fa polo ma le fa sagi. I lo tatou tapa au le langi. Lea wa fua i le afiafe nei. O la ule toyo i le tele. O le paia ma le mamalu. I o la nunu atu o le toyo i aise. Fa mtalanga ne fiafi. A le suma i le sunga i tai tai. O le tatou i tu malo. Sunga ya tunga salaf le yato ulu le tu ya tu funga e man fatua mato te fatalofa fatalofatu ile suafa manu malo Yesu Kristo le ngata ile le fon fa foi o tato tu malo i americanei ia vi le tua le sunga sui tai o tato tu malo sunga ya fa soina o peta ia mal fatua le ngata ilea ia o le komiti whafoe le sunga i whailautusi te iano mua mal fatua le ngata ilea o le tui o tātou tautupe o le tātou i tū malo le sunga ia Alex le tū ia mal pasiona fatua mātou te whaatalo whatu le suafa lava lea e pele i o tātou loto e ne fiafi le ngata ilea lo se ngātou ina to ina o fontele mo dua faltua le ngata i leo to ina o tato i tumalo
ia via le tua whaon tātou maua nea fiafi mātango fie. Ua whala e ine le tua tātou te wheiloa iai. Ngā tai leo le senga toi ina e fio le tātou tu malo mai matanga wenga SS mo tu fatua. Ia mātou te whatalofa, mātou whapeatu. Aloha! Praise the Lord. Amen. Le ngā te leo sui sunga I whawhengainga mo lātou whatua. Ia ma le maave es o le tātou tu malo e fia. Leo wa tātou wa fia ne fiafi. Ia vi ia le tua. You made it. Glory to God. Hallelujah. O le ala o le leo le ne fiafi. Ia e whaia le leo ma sui o so mātou to ina. Sunga ia mua o ava. Ma le whatua ia whalavia. E whaia ia o ma whailo ne fiafi o le ala o mātou o mai ai. Te whai se mātou sao. Hallelujah. Ua le o se ava whatupu. Ua le o se siva. A o se pese ina ia whaamawarunga ina le veinga o le tua. Le anga fio o ia I le veinga. Hallelujah. Le ngā te lea ia o komiti whafoio so mātou ngā luenga I Hawaii. Whailau tuti sunga ia Oli Crichton. Ia mare tau tupe le sunga ia Hosea Walase. Ma la whaltua whaun tātou mafuta ne fiafi. Hallelujah. Ele ngā te leo le lo le e ka le sia ma le au malanga mai Hawaii. Ia leo ua mātou tutu whaatasi atu masui whawhengainga mo lātou whatua. Mātou whoe whapeatu tā lofa lapa. Hallelujah. Te ngā te lea, ia whailoa atu fōi le toi utai o sio mātou pulenga. Le sunga ia e te wati lau whaele. Le mena mai sau pātu pati e vi ia I le vi tua nefia. Le mwhaun tātou o wai man whatua ia snati. Ia lo te talo ina ia maua mai nei maafutanga staimio nei vai aso. Ngā te lea ia o le tamama tua fōi o nei pulenga. Sunga ia wai li sala. Hallelujah. Mātou whatasi nefiafi. Ia mal maave se eso le nei pulenga mai a wai. Mātou whapeatu vi ia le atua. Ino mwhawon tātou mafuta nefiafi. Mātou saunia se pese. Pese lava na tusia. Tu whatisia e alo mawhanau o nei pulenga. Mātou taitai pese sunga a Chris Fido. Ia malelang team. Hallelujah. Vi ia lele. Glory. Amen. Hallelujah. Upone nei pese. O le fia whaungaino le tangata e ava noa mo le tua. Lord, we are available. Hallelujah. Na whalongo ia Isaia whaimai. O ai ea o te awinatu. Whom shall I say? E mai Isaia. O aule nei. Awina atua. Here I am, Lord. Use me. Nganga nao le nei fimo nei tausanga. O le kale sia e whapa ieina. Mo le tua e whaungaina. Mo ia malona malo e whavavau. Usi lau ma moa malau silasila. Mātou tau ma whai atu suafa Yesu. Amen.
Sanctify, glorify, sanctify, glorify, sanctify, glorify. Fill with the Holy Ghost power and might. Purify with fire divine. God's building a church. God's building a church. It's gonna march like a mighty army band. God's building a church. It'll be water to the dry and barren land. God's building a church. It's gonna rise from the valley of dead dry bones. Sanctify, glorify, fill with the Holy Ghost power and might. Purify with fire divine. God's building a church. God's building a church. God's building a church. It's gonna march like a mighty army band. God's building a church. It'll be water to the dry and barren land. God's building a church. It's gonna rise from the valley of dead dry bones. Sanctify, glorify, fill with the Holy Ghost power and might. Purify with fire divine. God's building a church. God's building a church. God's building a church. It's gonna march like a mighty army band. God's building a church. It'll be water to the dry and barren land. God's building a church. It's gonna rise from the valley of dead dry bones. Sanctify, glorify, fill with the Holy Ghost power and might. Purify with fire divine. God's building a church. Sanctify, sanctify, glorify, fill with the Holy Ghost power and might. Purify with fire divine. God's building a church. Lava le whatalofa pe telo e mātou te whatalofa tuai. Ulenga le Alaska o ngalue ai le to ina o le fontele ma le faltua. Ia maa ulea si o tolua. Ata si mawauna ia le tua. Sauni Alaska e pese i le fi mo le tatou fono. Sanctified Church. Pamanuia le tua le whalongo. te fia iai pe alava pe ole ele I lona matai ia fa apea fo ia u se e solo ia I lalo fainga ta o lo uolanga lo ua tua awa e te lapoa ia u
Soe ave au io ao. So of wonder, I'm longing to be as clay to the potter. May I be to thee. You may have to break down resistance times, but Lord, don't stop molding and shaping my life. Sanctify, sanctify me, Lord. Please make me like you. Cleanse me. Se fai unga mai mau pe a te ele ele lona matai ma fai lava lona loto e na ole la foina I fafo mai le limo le fai I pu o mea awe te la foa I mai au toe ave au io au mama mai na ave au te oe fufulu au ia mama yo mau
So tu fatasi o au mo tato pulenga i Alaska. Hallelujah. Fa mama mai au. Tu fatasi o au mo tato pulenga i Hawaii. Praise the Lord. Moli atu le ngang faftai a tato a fai pese o le afiafi. Talo ia hangalele atu le tua. District Superintendent. Faftai tele mo le afionga le atua i le nei afiafi. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, team. Faftai mo le ngalwenga o le nei afiafi. Pastor Matt, faftai mo le taita ino le tatu sauninga. Let's give it up for them. Hallelujah. Na ia tatu fofolanga ia mo le afiafi. As of 4 p.m., o le tatou registration e afe iwas fulu ma le ono. And only 829 of us pick up our badge. So if you are here, you are one of the 267 of those who did not pick up your badge. Please see our registration table. Amen. Elengata ilea, I want to encourage you, if you have time tonight, our registration team and our executive, administrative assistant to the superintendent and all of us have been working so hard. Amen. Amele avestato patimo administration. I don't know if they're here us this evening. Hallelujah. Amawa se avanoa anga iane tafatafo ilato mamomoli ele anga faftai. Amahel tato sauninga famulmole el fono to ina tato te feiloa I tua il tato potu e peora tato ia ile nei fiafi. O tato au vai pese mo practice ile aso ataiao NorCal. O le fitu ile taiao to te practice ai nei famulmole lava. 7 in the morning. Northwest will follow Northern California at 8 a.m. So get up early and go get your breakfast before you come. We don't want to see any fainted people here. Family mole. Amen. Ole famoi moi ole tato fono ile nei va yaso matato sauninga. We need to clear this place maybe 8:30 p.m., 9 o'clock. Famol mole lava ona e yaila ufainga wenga. They are going to come after us and clean up for us tomorrow. Famol mole lava. If you have your conference schedule tomorrow, our breakout sessions in the morning at 9 o'clock a.m. to 10:30 a.m. Te loa tofu I tātou ma le schedule. Ai awhapele o yaisau schedule. Please see the registration team. Tātou breakout session tai au, the women's ministry, maftanga tina, with Tiffany Gordon. The woman's life of prayer and worship. Men's ministry, Maftanga Tamar, Reverend Mamalama So'o, the godly father in an ungodly world. How about that? Sunday school, Aungasa, Reverend James Sangapolutele, the teacher of God's word. And then youth ministry, Maftanga Lautolovo, Reverend Toliu Tua, raise a godly generation. Yeah, and then our evening services, our business meeting at 10:45. Pamulmole usufono uma and our credential ministers. E tatawo na e yai le tato fono taiao pe amaea ia breakout session ia. A faifo ia le fatu mua se pepa o le delegate al tau e ka le sia famulmole see the table. Ale registration famulmole molmelea ina ia vave sauni matapena mole aso ataiao. Famulmole, so before you leave,
go and see them. And then our evening service is 5 p.m. Ia le nawa I tutono le tātou puletini, ia le tātou sketcho mo le aso atai ao. Amen? Si mai lo au tau matau pia whai o le ngai ke le lei. Hallelujah, le atu inau te lawa noi le team mo le tātou pese whai, o le tātou sauninga I le nei afiafi. Asi whai leo whale einga, asi le te leo mea e awale tau singo le afiafi. Have a good night's sleep and don't forget to pray before you go to bed. We love you in Jesus' name. Amen. Tato tulai man whala alo whaman vole. Hallelujah, uman pese o le tato tuua lea. Glory. Ai lunga o le tumalo lau whamanuianga lea tua. Iai lunga o le tumalo lau puipuinga. Iai lunga o wauna mai mato uma. Lea nganga mamalu o la wafio I manuia I mea uma lava. Testing. Alaska section. O mai I se po le tatu wata.